Hey, good morning. Apa yang sebaik piu baik pai hakan ka vlog video juga ka ba menta kasni. Menta tang step hing mod one light trekking nang ne national batha du ha tea garden ka badan ane hamar jan snong jungi hi andre ka kham jangai khandian te ngi yai lang bada ki kidaki klau te manga bihon hate hapo try seed te nata Vishal ulahan tete khamat tangin ya nyan na khalau ta ba ban poi kaneka la na badong ka lenti shortcut sa po tea garden kite ha khamat nga bod bihon haden te unong chat ro dara ai kerpang mentas ni ta ngira baja bajhur ta tapan ngin sa chat ngin sa te wang te hati garden ka badanang te ta ngin sa ya bam small ha kunto mongkok yes serok moti serok dan dedera habe eu gajot ko slayer se taong me aduh ni ro iki kopul ki balakai ki arar ngat iro arar ngut ada dah iro arar ngut hi menta dah te cicur ki kopul ngap ni woi ani kuat ni ya apa ima? Oi. Ha. Oh, lapoi sorok. Ha. Ada ni para lagi. Nah, lamtu ini lamtu gawang, ini lamtu dira. Ni ya, tengah lamtu ni. Saya minta perut ni tercat ni kau bang hal ni dong sik ang ni dapat bicara lo buat ke kameramen nanti. Yang saya kedua direct ke udah lapo ya teh garden. Kita minta lah apa ini hapo gasi. Kamu nak experience bihan? Biang dukan biang dukan biang kan ni ke jimbang kini kinong pamsla kinong tongum kinong tongum top ayo kemudian tu long rehab biang hab ka kok kau ni kan pot ada tu biang oh oi abot mar tu deng abot hey larus eh bono turoi menu khabar dah por siang cham biang 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 ni unong awang tu mình cook ini uni roh second cook tenadu menne bangi apo ya po garden tea iba alvin ila chatjur ilong iba smart ha namar yangi baru ula pensyong henry yala depat ula chat ujur temui ko page kajing smart jungu kajing tip jungu ro tau khli tanggal bang dapet ke khmat jungi kumbala thang da gading em page udah om dah kujang ten namar ba om don reka om hakato ka jakka bangi syat jurang te tangi haban tong da kato ka wa ka badan hang to ta mantahe arta sabangi la adapan syat na mantabaro kila ngila download ka syat ketiu ta satang ba ka ba om pat I ka dei stang kato ka ketung bersu bangi klek bat piat bat ketung ngi syat ha haus lah teh kumne ngin sakre na kajing bamja teki cook kila ya ready hang teh kajing pen kare bam anta
nama ba ngim syamra are dak piliang te ngi bambe ha une uslakan ta nama ba hakate ke jaka bangi syadang te ka kham dum sngi ta ngi haban bam hakane ke jaka badang don kasngi mentah te ka jam ne bangim shabda pre nama bangi syat ha o q ba kham red te ta ka daw bangi haban exchange karu kom chat te kane ka bangi syat ningkong bangi la song house la pi ka long kum uwei u kek ba hi u kek khasi ne am de ro kek sna po ki factory ai mo te ngin salaj bo ha ka te jaka ba kam dan kas nge te tengin saya bam Hây ne sau shu sau juru ne te ngisat u pan nang tau sau bat ka do snyang men kuk ni next te kane pat ngisat uwang te ngisat akal tandong sik bala chat une ukuk hi ta pi ngin sepeni ka long kumno ka jing tes jong ne ujur bangisat aka tandong sik te une pat ude ka so ladu lari bangi klek tung bat upiat bat jing tak jing ber kumtu tatar. Oke, teman dah baru ngila ya kerek ya bam jahang ne kado senang nata bad uang bab sama ka tendong sing nata bobihan bad bisa bad lahon tangan ya karwet ya bam jaswa ne hausla baru ne ya bam baru hausla yang ne pi harai ila ko aher syasun harai pe kita perlu baru bentar ndang ngila ada bam ngila ada di ngila ada les ngobha mo ang to nama bateng tengim juya ora banya kandu ban enjoy ya kane ka po jungi kat ba phidang samla phila ban enjoy phila ban le kemen phila ban les ngobha ha ka no ka moment ka ba phidon tengah ta kane ka singan pun kon aya kane ka vlog video ka ba menta ka singi ba menta ba ngila khamit mo bangi kham slam ban sa tiar ban sa jore ban sa q ban sa haden kane ngin sa pun kon aya kane ka vlog video te lada pe sama tanat ya kane ka vlog video ngakar party pi so ba like share ba subscribe ya kane ka channel ka Jongpi Production te tata do bang second do haku we pat ka vlog video thanks watching bye bye Bye. bye 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 bye. bye bye